Биз 4-чү ооруканадабыз. Бул жакта Мадинанын агасы, бир тууган агасы, мархум Мадинабыздын Досбек мырза, ичинде апасы, ошол апасы шоковый состояниедан толук чыга элек экен. Ошол биз ичине азыр кирип Куран окуйбуз, бирок азыр зыяраттарды, аманаттарды бир тууган агасына өткөрүп берели. Ал эми азыр болсо биздин бул жакта ушул биздин достор, Чикагодогу Чикаго ынтымагы деген ошондой эле биздин классташ достордун атынан 50 000 сом. Анан $200 бул деген инженер, геодезист Марк Шейдер байкелердин аманаты. Анан $100 Улан деген бир ишкер байкебиз бар. Ошол буюрса бизге аманаттарды ишенип берди эле. Ошол каражаттардан сиздерге бөлүп атабыз. Аллах таалам шифа берсин. Көңүлүңүздөрүңүзгө тынччылык, аманчылык каалайбыз. Буюрса мындан ары баары жакшы болсун деген үмүттөбүз. Досбектин дагы бир кичүү карындашы жаңы эле операциядан чыгыптыр. Аллах таалам иншалла 2 күн болду. Аллахым иншалла шифа берсин. Бүтүндөй жакшылыктардын баарын тилейбиз. Командабыздын атынан, Элин Барсын фондунун атынан эң бир жакшы тилектерибизди айтабыз. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah'ım şu Kur'an'ı Kur'an'ın ayetleri Allah'ım biz şu bizden karındaşımız bizden erişkemiz canımızı Madina'nın ruhuna bağışladık ya Rabbi. Şu ayetleri da biz atayın Allah Ta'alam bizden razılanan Kuday Ta'alam'dır. Bu güç kudretin ispatlanan ayetlerinin şu Madina'mız oruza oğlunda bu bilgilerin gerekli olsundan Allah Ta'alam şu oruza kuralı ayıkan sözlerle şu ayetler okuduk. Allah'ım inşallah bazı yaşlı bir niyet olan dileklerimiz var. Kavuk olun ya Rabbi. Allah'ım inşallah Madina'mızın singlisi de anası da buyursa yaşlı bir gündü, terbiyeli, mutlu, radyavatlı, mutlu insanlardan bolçun hoşuna nasip olun ya Rabbi. Allah'ım yübülüsünü Rabbimlerine sabır dileyiniz ya Rabbi. Bir kanlarına sabır dileyiniz ya Rabbi. İnne Allah'ım ve sabirin. Allah'ım sen sabırlı olanlara yürümesin ya Rabbi. Allah'ım inşallah yübülümüzde baktırlılık, tınçılık, amançılık dileyiniz. Allah'ım arrızak sıfatının birinden Allah'ım rızkı nasip olun ya Rabbi. Allah'ım Madina'mızın Firdevs Beyşimenin bıraktan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şafaatlarına nasip olun ya Rabbi. Allah'ım bağırızdan bilip bilip olanı böyle bir şey var ya Rabbi. Allah'ım bizden yakşımıya dua etmekten bana kavul olun ya Rabbi. Allah'ım kim orada olgun olsa sen dua etmeklerin kavul olsun ya Rabbi. Orada olsun inşallah. Orada insanların dua etmeklerin kavul olun ya Rabbi. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.